Бэһэ 12 час 12 чыгыла 04 2 тыгынча сүбэ сылга WhatsApp группатыгар таатта кыргыттарын жаабылаабыттарын өрөбүттерин туһунан кэлбитин бэйэм эбен атын группаға ыгыппытын быйбын бирнебин бырастыгын агытыа кырдыһыбын. Прошу простить меня за пересылку недостоверной информации, а именно фотографии 3 девушек с сообщением о обнаружении их трупов на Покровском тракте. Данное сообщение является недостоверной. Я прочитал его в другой группе и переслал в группу «Криминальный Якутия», что вызвало волнение у народа. Вину свою признаю и раскаиваюсь. Пожалуйста, брастыгын арбитин көрдөһөмөтө сыа информация таргаппытын иһин чуалан үс кыз катыскатын уонна кинилер өлүктерин Покровской трактан болбуттарын тусунан сымыйа сурага. Бу сурага уонна катыскалары атын WhatsApp группага аламын Крим Якутия ыппыттан жонсерге долгуйбутуттан кемсинебин, буруйбун билинебин брастыгын арбитер көрдөһө.